patinin direction ein pi dana ka muwa sok ka hi cho chi ka sim no achu o cholo hi chi sap sap ho pi hi chi hi bo hila ti kalung thima ngam sei ti sedang ki thola pang an ti cho he a cho ka hin la do a hi cholo hi ki chen ta strict warning ta hin bol ipi ja warning ka bol ngam ham aye chu pathina de dia na to aman cha nu no man cha thila jong ain sol ki ti chu hoi lai bible ki sun kha ham hingjing pathin ho doctrine ham hi chi hi thila doctrine hi chi thila chu hoi lai ham ki pan siwa hi chi siwa chu ni pi bol gita ji hi chu chula hindu te moksa de nga lo pi pen hi a chu hindu chu thilo he ti long ele hindu scripture siwa hung khulai len na lei tul chu iti thilana to na hi poi ti diu ham vo thila ho lei tula thila ho thila khat rong le ho tunin pakai jana ko we hung kile loyon na vai ge ka min kile loyon tunia hi chi ngai lut na on ma ka se in pathinin hil the na hin lai ve ta na hil na lai oi tunia chi ka hin se hi pathinin na hil na oi hi chi ki hil no hi na ngai da wa na ngol the tho comment la dunga na thila paw azum mo banga comment zum mo hen huna na paw kit wai le athi te din hi meti ka sei do no mai ani na pathinin thila leng pa chu adawiya ke phun sai ati ki chla CRT chen na hi chu amo fundamental belief hi lo a doctrine ho akam su wa ko na hong po lo si pathin tu to me be thei ni nga hi chi fundamental belief abul lang si pathina ko na ala danwa ase se yin cho pathinin thina leng pa chu adawiya ke phun sa hoi lai bible a sei ham hi tabang ho hi hoi lai bible hi tabang ta san ni ngai hi lo ham sunday school kai khalo yu ham ni neu lai wa sunday school o jo hon pathinin thila jong a hin sorji ding hi chi ting la chun ni ta san ni te ikil kha wa mi doctrine wa hi chi christian doctrine mo ham hi chi bible ta san doctrine ham mo si olon itia thilai ta san dio se kha sol cha polon itia thilai ta san kha dio se ham vo thilo ho ngai win na ta san hi bible ei poi bhagavad gita jo hi bhagavad gita bung som la gup chang som la ko keiman mi phalo mi chapo mi him to sa ma jo si chu thila in sunga avel vela ping kit dinga ama nup le da lo wa force sa ka bol hi thila leng pa CRT na sei chu force a kong ki phun sa ai ti cho ai le laya bhagavad gita chu kin lang mi hi mo force a mo nup dam lo ka bol he ti ai la bhagavad gita inspire chu koi shiva incarnation bana vishnu hung kina bana hi lei tu lang ki phung chu koi hi chi shiva chu he ti ki chula ching kholamin aman ta le vishnu sun ko bru hi ki chula namu wa hi chi lei tu chi ti thela na to nai poi ti ham na ta san doctrine bible ki mulo ela bhagavad gita zo ki muai le iti pathin ta san ge na ti ham vo thila zum mo khat rong le ho tu ning ki ngai wen na ta san na ho hi thila ai bo we pathinin tu nia hi warning na bolo hi na ho hi jesu krista ta san na religion spread boarding a kisu khomu na hi po in kuki propaganda mangcha a thilapu in hindut wa new rising movement son to dinga na man chau he vo thilo ho tu ning ki tu